نرمال كنيم بيا كمال كنور أونلاين تي في شانل تكون كلام جديد مدة كونالين لربان لين كجن قاسمه بان رايك كوي كيرم ياديت شالا دو جن تجين ريوج كسو سودان شو ويدادين أجن بان لين كجن لرمه أنغم جن كجا كأنغم تباندا وج كي أنغم لارو دريوج كسو سودان كي أنغم جن كجا أو ويدادين بان جلين كجن لرمه Gorjen wo jinder jenyo kanasen ko kien lera me ko der ne diale kan ling mandana lerode bana jome bana jeling ka gwaza dan ki ko do badan che to ka je no kenyam ka jome shalat ne wo prison self care ma yadit je jien re wi ka juba jen shawo ka United Arab Emirates ka Dubai chalado jen men jene je wa chaje cholan winemi wa jiende gwam ja actual ten ko official diplomatic visit ke gwam mi we right na tere which ka Dubai ka jo wadan shalat no ka jo mu cha kwen gwada danan jena ten ka muktabde chala do self ke ma yadit jena ko ba kam so Sudan kana ji Middle East ala ji Dubai wa be kam na be jaga goa ka do badanan de trade de jalat ke je ki do badana de gabe kam so Sudan kene kume dung United Arab Emirates do badana de kenya gadlat keje kam ne ken da jawo jaka jabum na me inshallah dan tama ka jom gor ko ne ban kullen gwata me kim yadit ke jende re wich ke juba raman cha ban wich e bolmel ngai kon bolmel jaram dana cha kwan la vice president ka gwa waniga kajen chanyo ko mukwai promote ba ala first deputy chairman ka kume SPLM ka party dun kirmi yadit kwanya kirmi yadit ka ne dang dok du no jen la first deputy money ka SPLM kire jela kwara nyama karame la bank wi ko amno wal mishi kirmi yadit GN Dr. Yeng Machar antam je joje no ramdana ci do the which wudu shalka me bolmel bol melen tambe chala do no jaram dana buich be jelo riok kwana jome kwana jamilin ka do bran ci kan lat ke jabana kulu waka mandana gui kona ka jome chala de ken gwase me gwada dana jena tin ka office de chala do nena one president self ke me yadit bawote ka dwole ka high level meeting with Emirate government officials ka key business ka wan dol dan wetina wa gwan me shaneden kon tilla kwar cha actualten ko de kanur wachen winemi duno en ta kul jien ga jama en kirmi yadit o de ko right kana kwar no wa regional peace and economic development jen woka jamone en dol dan we dol tongmi press secretary mente ka muktab dun kirmi yadit David Amor Majur chelado nena President Kiir Bawuje kana several investment group during his stay in the United Arab Emirates. Wuden tongami awajen Bawuje kanetin kon tila invest story kanetin kon tin la ngwane la kan kwak kan ka kok ki la kan bada waj bukan organization bukan ka lep kan gwat bna letin re wini jala do buko je ko dongde kan ben invest re which ka Sudan. Press secretary menteka office dung president Salva Kiir yadit ya jomo cha jalat janebi Kiir yadit jan bora kene ti kadwo badanan de kuma Sudan de nang niam ka je ko ngai kono economic dung Sudan cha jek o Kiir yadit wen mi ko ba jawri aleka ka jomo jalat gwaseme janem wo ga jamo mishari aleka ko by international relation by jaga jagwa kam kuma Kiir yadit kanetin kontin laji United Arab Emirates ka Middle East ka Dubai ka jom ja kul kon gwas me mugono de yenaling no Kiir yadit we ka dub dangro do ban yam ajen shaling no dara won winami ka kwi matka ki kwi marka kuma dung Sudan kana kuma dung Middle East ke tinta ne konta ka Dubai ngai kono Kiir yadit winami teka dor ke teka dwel ko jen gwadana ku kuma Sudan ke official ke ndial ku ken investment ku ken latin ka Dubai winami anyong mo dir long gwas men biya ngach kuma
United Arab Emirates kenetin konti la dam la ka kwake ke kwaka ngwane ka sorry koken kwaka kuma South Sudan ka peng mutot kenetin kono kwake jat kenetin kono kwake damne rewi ka South Sudan so investment mo let kana nankan kwak ji South Sudan tangwan kariyan ka kuma South Sudan shit ke wuri shalme bol mel kenejen point self ke me yadit kenetin konti rianga kuma ji United Arab Emirates ka kwak South Sudan melo do gwaz me men gora banyo ya kel ka kwiden en self ke me yadit ka woden winami ka joma sha kwen wa kin me yadit wa joide ngodo we ka mere broda na me kel joide broda wa dar we re wujin winami ke do dan de we ka jaba makan plan wa yuden roten ba ko dara wudul walan winami de point de nyok mu waje shek cher mangai konno kin me yadit te ka joy eno broda rit wala chiroda brit na mo me ngot kanangach chala do ba ni ta da na shunga je kare nyal ka wode warom ngun je chong duno la kula palka ko baje kula ne ke baje tur changa na jiende kana kon tur ke kana kon gwich ke jallaran jelga jamala kwar jelga je cha gorno de je tur na mo amriten ko jen je jalbo che jelong gorga jen go tong mi mi chawo de jo shakap de point de je gwich ta dan te je ke joy dan shakap de je wonyo ko mugge ke je ko kirma yadit point che pol ngai kon dial madan le roda na moni akel mo ka kirma yadit ka Dubai ko dere dul wal dere jo gorn winami ki de point de jaga jaw go chirme ngai kon ko kor pente che we ne ka Dubai me be wudi shal ka me akul kor kuch no wud jana mene medan la kwer midit wa medan cha kon we kula lunde jok jen la ja wi advice thong mi la wi jega ka jang thong wan ne bi jo jok ko do dan de ru ke je jen bo wen wi mi ke mi delis ko ba jo advice bo ko do dan de kum so dan de ja rai ke je shi ma ngai kon no goran je no kirm yadit che bi jere kwara ba to re kwara me no gwa sa jor so jo me gwa no de kon nyak ka rodan no shikir me yadit che jere wi ke juban tama jubaram dan ci do tin e bol mel so me bro lo la de ka bol mel ba kul wajen ajaram dan boj bi lo ryok ajaram dan bu decision bi ka la let che ma ngai kon no ne re kon ku kan ga target ke jen gwas me kan wore ngai kon lung South Sudan che wakel ke jen gwas me so ka to e ku mi kir me yadi let ka mom kana bol mel so bol mel tama ajaram nyam ka jo dan shaling ne ken nyam bol mel gwe je no ajaram dan bu gwa kir me yadi bi kan wan tama ngi kireja ka ta dan dong da do re kwara ka ja mi chi kir me yadit mi chabulu njok ki dong chi kir me yadi charo do woch so ramadan dong de we da ja rat jen puru chal ga me bol mel a chegna men lo ka ja netin kontela jikume SPLM a chimwa kume SPLA yo ngai kon dial kon lat krodien so ku ja mo men bia kan ka ja lere me puru chal ga me kir me yadi che jere we ke juba che wo ka mi delis che wo ka Dubai ke kui business ka kano dara wudul wal ko point chepol aja nan go de nyoya kel ban nyo jemu din bere mal bye.